You were ready him. A radio ball home by a man I watching a crop pro a bet. Oh no, Tanya Copon, I want to. No more amano. Yama obibia kwaba enkankamu amone ya sumu ewo space na so say ya YouTube say ya Facebook say ya SOMPA TV SOMPA Radio yama Papa bia e Kumasi na kwan so na ne hododo no oba no onyare amosi emfa no ngura Akropon hospital so omode wura ho medical doctor say wewu Radio Afsha was swam na watch pro abeto. Yamu bebre die osha was one jo didi ma obi die no oda so te ase. So da so te ase. Me ma umiti me no me pesa okode wa ye mewra de rade ase. Tuma yenino the otuka no one a betuka Matias da radiase wa mawra wa parimi Sapim titiku so me wonkwa wa ya man etimi no ose die tire no yenye ode mampaye ene kotosre na wotwe nche ba emu nsem no doso ye bie ya bompa yese na wotwe medi mabusie nyina hye Awurade Awurade na bompa e chega bia sam so fa
Oh, in the name of Jesus. We go for the second prayer. We are intercede on behalf of the church. Ye bompa ye amasafono. Every afuba neba ne yire ne kunu ne asafoma atu ewo obi man so obi kuro so de school edi o makopie baby adwuma de o makopie obi man so anasa different region ya pompa yes remaining month in the year Erade bambonye kese obonifo no chichiye biara efa safo babia ho en ye twam na ye tomuja asomafo no breso no omo bompa ye emasa
In the name of Jesus. Your bomb by a chatwo. Your bomb. Car quaning in a dosu ko yes. Moja say yes, moja. Ye petit gua quenzo. A camia said, Debia, your body said that. Nipa bi moja e hwiegu. Se nipa bi na epe nipa bi moja. Ade aya biu amanfo wo emuafo na ekosa no ye bompa ye say ye president ye de sanya kese wo man no so obonefo no hyeche ye for man no ho de awurade mpengoma ye Eradim pengumaye, Eradim pengumaye. Pia one na bompa, Pia one na bompa. Pray for Ghana. Pray for opinion leaders. Now transform Bible. It's time for the word of God. Just invite the Holy Spirit, our teacher, to come and take control. To ansafra hon kron kron. Oh, yeah, chile for and so mefa. I didn't know. Kachira hon kron so on chile. Mama wanted na samase. What was saying? I would hear from different places. Problem. The word of God can solve it. If you me buy, ubi ane how na money. Yamia sembe to me your how in free.
We are serving the living God. Yes. Tia ya impa wa radu wenim. Emra wasem obey. Am wasem so fa joma. Obonefo ne hihye ye de. Erade paguma oma. O Yesu Kristo demo. Obonefo ne hihye ye bi etia nyame. Jesus. Your brain say. Amen. Erade kasa kire oma. Yes, Lord. Kasa kire ahwe. Na wafa on ni paper. Sa sorry na oba de I was say what the jota. Obi kwa adwuma na obi kwa afuom ya ye tra kroketu anum na ofa sekan ne kent India was so nyame fia was say ode o pen o twere dua ode o bible ode disqualified enye nyame ni me na oba the o ko adwuma na mo a moye ma ene sa mo hwe me ni ma mo ti dem na mo wa ngoma bi aya mo twere mo de records wom na sa o ba so to your office here and no as a fufuro now what tree a tray moon ebo sumia a woman and no share Ankopon asem foforo ase sua se ne onim no bosome bia was so na wie ye no eye owuo kwan Yes. na wotwe bi wo ho a benya kwanya begina wani ma me guy was say oh your ho ni o man friend ni was asase so se ne ye ya wo nana a wo maame wo papa e na o hwehwe na oni wiase no saa nso so wa uni ho ubewudi a mebisa wo se uni ho ade ne ye de be kai wo e wa busua no de ye de be kai wo man a wotimu de ne ye de be kai wo Kristo asafo mu e na akọ tabei e na obekọ akobu e no so saa nsem wo nyina no wan kasa ub se o oyi na wanti mi ansori biom a dia na esa to aso enti na no kan Hebrew for nwoma mu se ye da ho ma onipa biara se wo pew se wo mpew wo
Nyankopon na obo won o se wa kan won na no ama. Yes. O se opo won na no entimen pa ho. Enti obi wo ha won na no eya ben. Obi wo na no aso. Enti me bisa wo say bi no eduru baabi omo amudi nyame achi nyame hwe ne ndrom omo so ebi tin se asomafo Paul o say ni how no kwa Awurade ne mprensa anso Awurade ka kire ne say ma do so ma unti o how we die ebe tena so de wa ko sese wo bewu enti enya nkwa no how bi aba wo so ebi ti asefo Onyankopon. Yes. Na bosome nyame asem ame na o che eyese abrabomu the storms of life. And then medoko level 2. Abrabomu asrochi. Opo umpo asrochi nyame boka nipa ho. Abraham ben sono ne dru Isaac ben sono okan biomu se esono ekoma eba Abraham ben so ene son koma aba woni pa ye friend Isaac ben so enti se nipa ya ye from se gidifo nyina agya no omo breso aso che bo won ne se ekom kese bai enti mpanyimfo e wodam ha Ghana ekom bai se how bai ya koduru se uye sikani o uye hiani o opaduane adi a onya bi eduru baabi aboa birin ebubu birin ena nipa to edi enti wo a wo hwa me a wo tie me no asrochen esoso ekran enti ka kire wo nua se onfa nhye ne tim se abrabọ na ye bọ no aso chinye kom enti asroche no bọ se den a wo Nyankopon na wo som no no aye Abraham ni Isaac ni Jacob Nyankopon asroche te ne kasa enti otime kasa frɛ Awurade omo frɛ Awurade omo frɛ Awurade no Awurade gye won so ye Awurade Yesu Kristo asroche bɔ no ɔne na chidifo ne suamfo no ɛwɔ poso nipa ye frɛ ne sɛ asomafo Paul andra poso asroche bɔ no
dako ni medu ni nyina ewu just one day ibedu mema mako enson ema mienza omo nyina ewu one day na japade nyina efre nensa dakope eya soro ansonya ya san be born a wontimi nwura dan mo nkoda dan oti abonten ti fom na de ache anso Bible say oye otrenini odimu nyankopon na kasa roche na born ni nyina we na yeme we ena mebisa ena Christopher social media abaidie na modeye asroche boa na o Christo ni edi bibia meku ben ena woka na ni yire hwe na ni kru hwe o papa hwe o mama hwe die na how the to start the brass rochaba Santasi Assembly daya nyankopon se ma many of papa nyina be kotono daache ono ani nuanom du baako nyina be ba be kotono efri se shebro de bae no so se nipa no ye bona de abem ye prensa da be no yabo wedaja doso e wa soro chi no frère last week mo amonya kwenya follow yen ye bubo nyame asema eka obibia soro chi bo won no point I can't storms onya gia or jinipa e wasro and then point I mean no kasaho trusting God in storms, trusting God. I was so timid. Trusting God in storms. One or can you say my foul? I'm a rat and I'm a cra a junkwa. A bramani huna ban. A mara a humuno a coswon. A mana ya. Didn't my ding. A more diason I had ding. A many penny in our power. A many. Nani da so nyina sa. Nani pe nyina efru wa brabom no. Sa abra na nyame kire se
Yes. Trust in God. And storms. No be our choir. Na man who a fast so bad. Oh yes, oh boy. Fabu was said, "Quebia so." Obekuma abofra na to atwene. Say yes, subuta nyina nso obeji wiase. Obeji mini ubinu. Sadana da Yesu do wiase. Da onyankopon do wiase. John 3:16. O se seni Awurade do wiase nie. Se osoma ne ba owo no kroro ma yen. Se o bibiara obeji na di no onyira obenya down. Yenya bonu fefre yenya nkwache ema yeka asadana na nipa bi sorry say obeku na to atwene obi hweme obi ti emi o hawa wenye nyina say ebusuan fie no esai oso koye ne yie o haw ni asafo sie na ntimi akoso eno ne wamane no hifana asroche ni free buy ipe bi oya sa obeboa no ena akofa asroche na aba. Acts chapter 16. From verse 16 to 25. Acts chapter 16. Verse 16 to 25. Ono na odi Paul ene ye na chi etia mu se nipa yi ni Nyankopon a wo so no enko a wo kire mu nkwaje kwan na oyeye nna bebre na ye Paul ahomete na odane ne ho ka ho say me sha wo Yesu Kristo din mo se free different ni mo na don no am ofuladi na ne wura no hunu se won mfa so abo won no o so Paul ne Silas she se onko go afiase she afiase hwefo no se onfa won sie yie na ono nso o hye na profili mu ara ase wo so kese ma afiase nyina so wo so yi Asafo fesi ho a amen ka no kore wanya amane enye wo nko na waye se obu obi ama ohawa ba so Jerusalem se asoma for Paul and Silas omama ne hunu nyina no omakonya no nyame fie Paul won in san
Oberenfo wako school wako nini. The school ko nyina o ye so send the aboa ma Kristo asafosie no etime akoso. Enti mo mudin senkyerene chipi no hamon shanon so oso ohia ababawa bia oye okon ya bononsam ente bononsam so hye nkom te mo a upie ya obi hu asem okan ya no di echire obi kan bibia no di echire be very careful yes obaba wa we no na ohye nkom anso na ode huhufin ene hye nkom ma no and the sealers. Now Bible said, omo bono ankasa. Omo twa won pre na ka omo twa won pre wie ya ka omo nya won. Omo side won ko share efia se hwefo so omo hwe se omoji obi mo a mo ne me odifa betimi enkomheni na so enye bibi bia na enkomhye bi wo ha eye gidi wo awurade mu bibi wo ye suban ya sese wo da ne de amane wagya no mo kan bi e wo sere so ka de sere so according to Numbers chapter 14 and awurade kasa kire Moses say ka kire omo say ensam omo kan gu na sum ni na matini nyina na de obi aka ye bia mema na yesa pe. Be very careful the way you talk in times of Paul and Silas say ya boyen ye de yakotu afiase de ehum kase na eto yen aso yesum nyame oyeti asefo nyankopon. Oh yes. And on a day yeah, the better aye nyom amerade. And they begin to sing no according to semno aware semno aw resim say a down Shadrach, Meshach, ni Abednego say omon pese omosom abosom mo bebro hawa wanye nyina ye busua na wo firi mu no see ye the Shadrach ni Meshach na Abednego gogu afiase na
pese okoto ohoni on pese osom bosom no omunya amane anso ohin Nebuchadnezzar can say me de nipa miensa ne kogu ojafu nunumu na metewa mehwe genum no me hu se omo aye nan na de otoso nan no otese nyame babi wo prison ne de na omo nto nwum bio na emom omo tese ene duafo na ye de omo begu ho na ye twa omo ma pii no aye de chance agu omo na anaju ni nyina omo ye yi awurade aye Ifana we obey awurade aye we are coming here to worship God. Ufifie bano say, I am going to service God. Me ko na makosom nya. And you be do nyame fia nyankopon hwehwe match afro ho. Da obenya sika na oba asori e na obeyi awurade aye gise da owuo bi ba oso oso da ye boni bi obi pamo wo a o kan Jesus owo no san ye ndie oba awurade fia no we handkerchief ye awurade aye onye gidini according to Daniel chapter 3 from verse 18 or say nasa amasa mpua yadin sorry yadin koton sorry ohino huni enti say anya me pedia obey ni pebi frem oji won frem yesu na esuafo no te poso na asoro che na boa o ma say yesu ye yire ti mo just down anije ansana uye awurade aye wo sori awurade no onye gidini onnim nyame asem semre papam yeyin aye mere boni mo yeyin aye mere papam ye mo mpae mere boni mo ye mo mpae or say we should pray without nankameyen
Erade. Erade. Ye won basabasa. Ye won basabasa. Pai won touch them mamu. Pai won touch them mamu. Na mahunu am die ani adie kuro no mo. Na mahunu de ben. Eche samane na to. Bono. Ento sofo timu bium. Nipa na mframa bono ye hwe nsem a woka. Anka meye ntem madwane mafrimfram akasi. Anka meye ntem na kama dwane afrimfram akasi mo so eni huma so mentimi nwane. Eye nipa bi edi wona no e man mframa bone bo wadwuma. Nyankopon asema nipa no nim sa nyankopon na osumo no. Owodide wo ni mu se obetimia aye won basa basa. Enti sa o kan breso sem womana eti eduo no no Bible say ohene Jehoshaphat o te se amai maako son asori se ewo nyom to kronkron kwase se momra ne yen to ye nyankopon ho nyom momra yen sorry ye nyankopon na Bible say emna wo to nyom no sorry awrade na awrade ama atefo ohene Jehoshaphat mfre omo ofre wana osori nyankopon ewa ahonkeka ekwanso aso ene na ekoso yame asafo ahodom efa nyonto ene twonabofo ene nipa se wono ewo so hu se eye yo wa ho nyom na wo ba beto enti ye to na ho keka kwaso ene na wanya akwanya to nyom awrade bedi ebe kakra no wo be pese wo be botwene am awrade wunya wo be pese yo wo po ha ama nyankopon yensi na atwetwe na de nipa guo biara ama bronsa mo mfa wo so ema nyankopon ha wo ma wo so mane hunu brem nyame hwe nsema wo beka na ebeye ntomadan a ni dwankobia ene hintabia asorokyen ene suturo emu utie nsema Bible no bobo so and fashion utim
nyame a wosom no asase a waba so no according to Revelation chapter 2 eno na mo TV ewo Ukraine any Russia a war enye fight de moti me ko kakra mo kasa kra moti me jai obi kra ti me bepatam war this udi nkunim mu se asroche mu a modi nneema gugugugugugu eye mo start ahodo na modi nneema wa ohun mi a wo hwe me start atede na ya me de etinya kopon koso ego the worm o kristoni oba e de nneema bi gu o starter you know obey share Proverbs chapter 10 verse 27 and chena me de nyame asem oba wiye chapter mabusem etidu yumaduonu enum se bonefo kura ejina ho ma ehum enti bu ha oni ehum na ete asode dem ha oni ehum na ete ma osankafo nwoma ne te miensa mo ba kokko no ose bibibia wo ne mra onyankopon ahyehye no wo osoro yi ase ye wo mre papa ye wo